Murakaza neza ku iyi channel ya Card Come Tutorial in Kinyarwanda, aho tugiye kureba uburyo ki twasha iyi cap cyangwa se Coca-Cola cap. Iki murakizi ni kiriya kinuza dufungisha ku icupa rya Coca-Cola. Okay, so hano turabona dimension. Hano dufite iyi dimension ifite 25, iyi imbere tukagera kuri iki ifite 26 n'ibice bitanu, n'iyi nyuma ifite milimetero 30 diametre, na kano gafite layer ya gatatu distance 4 n'ibice 71, namba y'utu tuntu turaza kumiringa ingana n'utuntu 20. Okay, so na hano turabibona neza ko dufite chamfer ya milimetero 2. So ibi nibyo tugiye gushushanya muri SolidWorks. SolidWorks imaze gufunguka rero tuza hano file, new part, tukaza part. Okay, so reka tuze duhindure dimension iyi customer twe tuyishire muri MHS. Okay, so niturangiza tuze duselecting hano kuri plane, dufate urugero top plane, dufate sketch, tuza hano muri isometric, twe dufate n'umutu, tugaruke command manager sketch command, dufate cycle, right click select, tuze command manager smart dimension. Twabonye ko ifite diameter ya milimetero 30 y'inyuma, tuhereza diameter ya milimetero 30 enter. Okay, tugaruke dufate command manager, dufate 3 point arc, tumanze wenda tuyizuminge kugira tuyibone neza. Hano 3 point arc tuyishanye tugendeye hano 3 point arc. Okay, tuze dukore rotation, dufate iyi point, control tuyiholding kuri keyboard, dufate n'iyi point, rotation tuzigire horizontal. Yes, tuze twongere tuwazuminge, dushireho dimension. Twabonye ko kuva hano kugira hano hari milimetero 4 n'ibice 71 kuri R ya gatatu, tuze tubishireho kuva aha kugera aha. Okay, hariho milimetero 4 n'ibice 71 enter. Yes, tuze dufate radius ingana na milimetero 3 enter. Okay, so turabona ko sketch ibaye fully define. Niturangiza tuze tuyirebere muri zoom to fit. Okay, tugaruke command manager, dufate linear sketch, twe dufate circular sketch. Okay, hano about dufate iyi cycle, feature to pattern, iyi arc tuyi delete, right click delete, ahubwo tuze dushiremo aka tumaze gushanya. Hano number of pattern twabonye ko ari 20 enter. Okay, niturangiza tuze dukirike yes, nyuma tugaruke tureze zoom to fit isometric. Okay, yes, tuze twe existing sketch. Yes, okay, so ariko hano dushobora gusubira inyuma ko tubona sketch yacu undefined. So tukaza tukayigira free define, tukaza command manager, tukaza hano kuri display, tugakirika kwa aka gatriangle, tugafata free define, twarangiza tugakora calculate, then tugakirika yes. Urabona ko ya sketch bayi free define. Nyuma tuze dufate command manager, dufate extrude boss bevel, tuze extruded boss bevel. So hano tuze twe extruding kuri milimetero 0.1 enter. Okay, so hano component to extrude tuze dufate iyi, niturangiza twemeze hano yes. Okay, so turabona ko kano twamaze ku extruding. Okay,
nitumara kuka extrudinga tugaruke hano zoom to fit, yes. So hano tugeze tugiye creatinga plane, dufate command manager reference geometry dukirikeho plane, nitumara kubona plane hano dufate iyi top plane tuyikirikeho, noneho kuri distance tuyishyire kuri 4, okay, yes. Uvuga ngo iyi plane twakiritinze kuri milimetero enye tuja hejuru, so tugaruke hano kuri plane dukirikeho, dufate sketch, tuze hano dufate nomotu kuri kano ga fresh kajya hejuru, tuze command manager dufate sketch command, urugero dufate cycle, tuze tuyishushanye, right click select, so tuye smart dimension. Iyi cycle ya kabiri kuri smart dimension twabonye ko ifite milimetero 26.50, ku iya mbere niyo twashushanye ifite 30, twe tuze tuyihe milimetero 26.50, enter, okay. Turangiza tuze dufate exist sketch, turebe muri zoom isometric, okay. Nitumara kuhabona neza twe tuze dufate iyi sketch tuyikirikeho, tugaruke hano muri command manager sketch command, dufate combat entity, okay, combat entity, yes. Dufate iyi sketch, tuze hano command manager, tuze hano kuri combat entity, okay. So tumanze duhiding iyi plane, hide, okay. So dufate this sketch, tuze command manager combat entity, okay. Feature command dufate loft boss B, dufate this sketch 1, twongere dufate knee line, okay. Tuze twemeza hano kuri yes, okay. Turabona ko tumaze gukora loft boss base, okay. So nitumara gukora loft boss base, turaza dufate tugaruke muri command manager dufate plane, okay, plane, niturangiza dufate iyi top face tuyikirikeho, iyi plane niturangiza tuyikire kuri milimetero 3, enter, okay. Tuze twemeze, so twongere dufate iyi plane dukereye, tuze sketch, tuze dufate this normal 2, okay. Command manager dufate cycle tuyikirike, select, right click select, tuze command manager smart dimension, twe tugiye gufata i dimension y'uruziga rw'imbere rufite milimetero 25, okay. Tuze tuyifate tuye dimension ifite milimetero 25, enter, okay. Select, tuze twe existing sketch, okay. Dufate ya plane nayo twongere tuyikorere hide, yes. Tuze dufate isometric view tuyirebere muri isometric, yes. So hano rero turaza tugaruke muri command manager dufate loft boss B, okay. Twongere dufate iyi side, nyuma twongere dufate iyi sketch twashushanyije, okay. Twongere tuze hano twemeze, yes. Turabona ko sketch dufite uko imeze, yes, okay. So nyuma tugaruke turebe kuri ya sketch yacu ko dukeneye gushushanya intuza, turebe iyi fillet ifite 0.50 niyo tugezeho, tuze dufate iyi face,
fillet tuyikirikeho, hano dushireho 0.50 enter okay. Niturangiza tuze twemeze yes okay. So ikindi gikurikiye tugiye gufata iyi top face tuyikirikeho, tuze dufate sketch, tugaruke hano dufate normal to, dufate cycle tuyicreatinge okay. Right click select yes, twongere dufate command manager dufate smart dimension, iyi cycle niturangiza tuyihereze 35 enter okay. So tuze muri command manager feature command dufate extrude cut okay, tuyirebere muri isometric, dukande kuri button tuyirebere muri isometric yes. Niturangiza tuyikatinge kuri 0 extrude cut diameter 0.1 okay. Turangiza twemeze yes okay. Ariko reka tuze dufate iyi fillet tuyeditinge okay. Dufate edit fillet, iyi 0.5 twe tuyigire 2.2.50 okay. Twemeze yes okay. So ubwo nitugera hano turaza dufate shell command, dufate iyi face tuyikirikeho, tuze command manager dufate shell command, shell tuze dusharinge kuri 0.5 okay. Niturangiza dufate show preview, turebe sahandi twafiletinzemo ndani hameze gute okay. Tuze twemeze, turabona ko ya shell command twamaze kuyikora. So niturangiza dufate iyi side turebe shaded view okay. Turabona ko wa mufuniko wacu twatangiye kuwubona hano yes okay. So nitugera hariya rero tugiye guselectinga color, dufate hano tuyihereze red color, tukirike ku iyi red color okay. Turabona ko yose yabaye red yes. Nyuma yo kuba red tugiye gushiraho la sign ivuga ko ari Coca-Cola, turabona ko cyose cyabaye red okay. Tuze dufate hano ku iyi kara ya hano, turabona batwereka color history, dushire mouse kano ga cursor hano, tukirike right click okay. Dufate iyi open decay library, dushire mouse hano, tukirike right click twandike add decay okay. Tuze dukore browser bitewe nuko tuba twaye downloadinze, turebe hano urugero muri screenshot, turebe brand ya Coca-Cola yes, turafatiye okay. Nindangiza nze nyitereke hano pakirike hejuru okay. Ntegereze, turabona ko yajeho, ariko kano ga fresh kari hano kanyereka ko nshobora kuba na irotatinga okay. Nkayishiraho mu buryo nshaka yes. Kano ga fresh kanyereka ko nshobora kuba nagira ute nakora rotation yaho uburyo ki nshobora kuyishira hano. Nshobora kuza nkayagura kugira ngo ize kuba nini tubashe kuyisoma neza, then kaza kuri okay. So turabona ko
ya ntuza yacu Coca-Cola yajeho, enjoy Coca-Cola. Okay, turabona ko iza kumera nk'iyi iri hano. Yes, ubwo nkaba nabashimira ku iyi session, nyuma nkaza kubakangurira gukora share, ku bakoze subscribe na comment, n'abatarakora subscribe nkabakangurira gukora subscribe ku iyi channel kugira ngo tubashe kubona izindi tutorial zikurikira. Murakoze cyane, na session ikurikira.